Sukhanjan hi thielong KCC taxation chukamara tumphan areng a hukipasu along kacharab duna bang pu banga thoma tumaphan raikom sai khie tumpen kangnang pon Sukhanjan hi thielong kudu khula de tum aron repent asai kereng pon aputhak tumaphan sudak pen sai nang ji busi jakas KF11 KSA tum sudak pen ke hangpon Onchon teron pen returning wall ke selam pon asai ki oi aputhak adungarai ke du arada tum ningkang samsi chipaklang pon Hulini Harmon Club asai hemalong CPML Bukla district tumpen engdeng chok conference ka paman pon KACC along Miduka Palipent Karbi Longri along Kachingthur asai ke klem ponsi phanpura KACC taxation chukamar atumpent prexam ahiti akulatin along sami trading license lapen kenangsot aluhai huis kelang choria sai dengpon bomlo lason thak si preni pa inquire troxy erni ada apor malom KACC taxation di chukamar atumpen Sukhanjan hiti khulat along tin long sami trading license kelang chari dam ji aphan asai dengpon lo bons tamil puson apor hut khada ke do khulat atum thur pakpent la so chukamar atum phan areng hukipasu asai ke dengpon Lapuson apor ahut Sukhanjan Bormati asor Mohantok bitame taxation chukamara tumaphan ke thenge chok tekton loksi kerap tun chiaphan bor ilo bonta Bijoy Singh Arun Kumar Sa Baliram Prasad atum puthot bang suri josi ara tumpan pangrum namsi Mohantok biaphan sami un an areng ahu pasu ponlo Ini nang liku puson pen si nang lereng so to likda ngalang Alama kenali di fudam ni puse helpen abar thik 9:30 10 nom lo Sukhanjan lo ekdom 700 800 ne amuni do chipeng lo an ke Karbi Longri Abirta council pen ke bang inspector tax atum bang tripon edo gari hum pulero kilo gadak atum ekdom inod muni do Bijoy Singh kudo bela instigate kuri lo anke kadu bangke choknot hengno ekdom pathino puson si pini ajuno masli gari park kuri koplo park kuri mala tum han pini ini how se peses pinai ayan ta methana an pondi phan sini libori lo amasini nili numet me ludun choksi lalang li tumhan rescue kuri phan libori lo pen la solong gari jini thap pensi da bukan thana an wan lo ke physical pini treatment settlement han en lo amasini tum non bangke dak FIR ka pilong na so na kotha te nali phan kon dak lo na ke theng ke nili phan na ke theng road pe na ke theng do la 16 ne 20 mm ne road pe na ke theng do la dak sarita sarita silai do ke arlong pa na pini na ke war dak hero do pella sona ke theng do la kai na ke tu na ke sak do laso pini mane bahini amune phar pu ke rescue ke kur ke pon laso na tum ekdom men man na ke chok na ke theng dun do ko te khala tum hanang li pang thek thek ji ma only li pang thek amen pu thek ji ma FIR ta ne li pe long ta top ya lo ini ke Bijoy Singh jola si mastermind leader anke la so long chirap dun ba korte Bijoy Singh kudo anke no inu do non inu bhai ni amen nili confused no nili ini ke tokang do tum nai pute FIR copy ni nali tum hana pilo pithagi te nangli hin pela tum han copy pu ji ho pet kang sai nai kuma ma copy nili CM Sarafan nili ke chunili kangtung bang ke la puhelo lalang li tum piniani sini ni pan lam to kali kidam tang chiklu yona pram ta la tum drugs case pen ta pinia case pen ke jail ke dam to do lasong thara sila tum hardware dukan solai bom dak Sukhanjan BK hardware pula sila tuma license ke forever masi prepaid ning apen business ke paklem ke je phansi nili pini chunuri la pen ako la tum han ain ten pen bisar kinda kuri nei tangte nangli men la pen nangli rong ma ke than nili men ke mohen tokbi nili rong rongkang thir Sukhanjan ward number 1 se do nili tangte la Bijoy Singh ko ke nangli phanang chini pame ke di Bijoy Singh nili phanang chini pame nili tame chini pame se tame nili tum chingki ke jithan the laso puthak Bogajan police station atumaphan tongse korpen birta PC Bogajan police station along kedo raikom sai ki atum stami adim an aklong an pali dumsi labang so sai deng ponsi pusot pang samdun thulu KACC ke parlo taxation department chukamara tumphan ke theng ke chok along ke charab dun bang pu tumaphan Raj Kumar Rai Sukhanjan asor Raju Kumar Rai Sarhiajan asor Jahul Shah Sukhanjan asor tumaphan raikom sai ki tumpen neping nang pontang lo
KSC Taxation Department made chokomara tum phan are hi paso tum abang pu tum phan so dak pen signing si pusi Karbi Longri song tum pen chipaklang pon lapen ningang samsei lapen ningi pung stebe chipaklang pon ringti. News report presenter ang Karbi Longri Abirta. Sukhanjan market along alang litum labangso trade license puthak alang litum kahomri bomahut pini alang litum phan arenga hu kapaso la sonado sila solong nilitum ang bonglong mga nilitum sitame labangso alam kajulong pen nilitum nang pali don lo lason nilitum nang pali don hon bangke elong hardware dokan long si nilitum da dodon lo aladak taxation department alang litum sitame dolo la solong sitame haladak bangke lapuson alam klangleje pine chetheng doji jaji po bangke men bangke hada bangke la son ke klangkle bon pusin litum taman thalo apijong bangke litum bang ako aji thulong lo je sukhanjana long alang litum gari homni lapu lukhian na pen lapu nang homri bom bang bomat la Durga Mandir long bang khang check ma la gari homni long ke do la taxation department long ke claim asai phu tum phan areng hu pasu la puson do ko la si la so puthak bang anil tum Karbi Longri song pen condemn lo la si la bang so long alidar mate kija pon bang phu la ke Bijoy Singh alang lian lo min leader la bang so pini la bang so pachapong idut alam ke wan bang ke alang lian lo ka organize bang la so long kaduk ave bangpho la pen others satum do selang litum phan law and order la pen Karbi Long Mas Council la hin pen sodak akang sai pinangi ladak long ni lichuning ripon nang tour Karbi Long Mas Council Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Long Mas Council alang li sitame bangso pothak RDN nangji la son thak si Bokajan Elisi Angkang ilitum Chinghon MLA Dr. Nomor Momin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly alang listame bangso pothak RDN nangji athe lang litum mithang asai chiklem bomhut lapuson pachaplang long lo bangke la ke si manghumi me ason sidolo dasi la solong ako mohet jong kachipho long pu ako ilitum akorte mohen tokbi alang li bangke diphu ke damji punang barma la taxation along ke claim achok amartom akorti tumhan kitheng ke chok la puson ke theng long lo ka jok alang li tame suntuk pen la son ka li pu ke pudama alang li bantha ke theng chok la puson no ko lo la si so puthak bangke nilitum hin pen chuning ri lo je ladak bokajan thana long osi incha salang li phan sitame chuning ri lo carpet tom pini la bangso kachit heng achit chok long ke do carpet tom han prabjin pen kenep kangnang ave plong le tom further step bangke lilitum ansu se chisong pangtampon lang pasin litom bang jongpon Prin pa incorrect troxier ni Jakas KFA KSA lapen alang litupen klemra per hampranga songa tumpen District Press Club of Karbi along sai hemalong perang KMI ini pon labang su perang KMI along alang litumpen kaningji pon atengge KSC Taxation Sukamara tumpen Sukhanjan hiti akulatina long sami alang litumpen trading license lapen akinang sot alu alang litumpen kelang chere sai keting pon bom ahut apunat hem kulat hem pu tum thurpak pen ahuring paso puthak alang ni tumpen hinggang samsit paklang pon lapen lapuson asai kedeng pon abang ku tumpan trading license in than bek nang ji pusi alang ni tumpen sodak pen ke hang lapen pinren pon tu আৰু আমাৰ আপিলটো এইটো ইয়াত যাতে কোনেও এই ঘটনাটোক লৈ পেলাই কোনেও কমিউনেল কালাৰটো Nildum kadu kabe song pen na ningdu chipak lang lo jate Karbi Long Council jurisdiction under si kana na puri lakot taxation department pen laso ala itu atau commerce pen trading license pen chenglo kita sa chenglo kapte kapega documents bang bung ada lang pong pur ala itu kecil suatu bang dak 700-800 mate 1000 bak doi la to paksi alang litum ham tengkeng tu mate aring paso la pen uniform pala tung itu ta pen sitame tengkeng tu rapor hakot nilitum la bang pinrem biglo lasi nilitum Karbi Long Autonomous Council han ki pu damji at kebagal hoila je non laso for hud nilitum council mate Karbi Long Autonomous Council apor bang cipak lang apor lo non
bukajan mate sukhanjan ma son ilit tu mate la council of taxation department asai khitum han tengheng dut hai bulat hoda ko aj dirme me dingno la se alang ni tu la ke claim ke chok se la ke chia se tu mate la kismana non kabil bu usipuran ko alang ni tumba hai tu government asai khitum han judi kang doi lak update pului phalai mate areng paso un pulate la ke ilitum ke phelome te piglasi sie ma ke bansa chuning ri lo je alang ni tumhan aro na tengpen inside pamenang ji lapen ke alang ni tumhan trading license man cheng lo la trading license man cheng lo lapen alang ni tum isi inu kaki dress mate kaki uniform asa tu opomani vi ke thengi mate ke cholo asok ko thapo ala ni tum ahok pe mate akan sai bibek nang ji la sendiri tu la hello dimang non ai ke chia so tu man la ke chok si tu man on ne bek nai ne bang sai bek nai la pen ke chok si trading license sitame khan on nai di po ji ni tu kadu ka bia songa hin penta chuni ri kon kala pachi ni pon tu itu apa lo la so tu khat kon pini je su khangjan la bang so taxation department pen anak su khangjan la so bipara chuklen tu mangong ini alam hidup ko khat ko dilano janili isi ku bangke isi ning duk lo je lasong asai nagi mane nagi klang bangke isi do suppose border la bikai tai to chiyun me de sul sul adu tai sitame la hai bangke isi claim ka dam bet taxation department aso Nizang Karbi Anglong Hamren Rong Supi Employment Exchange Athengnu Atowar Pi Akung along returning workers Salampon Asai ki Oya Puthak Hadak Kedu Rat Atumpen Ningang Samsi Cepaklang Pon Rinti Assistant Inspector of School Lapen DI School Sai Hem Mesen Atowar ki Pali Jipan Akenang Sot Pupen Onchon Teron Aphan Silabang So Sai ki Paklem Pon Jiapan Saideng Ponlo Voifis Tame Alangli Mithang Jung Mate tangka masapsu phan ali kis palong ji phan alang li ke bor I mate labang so ame ke du pen ajok labang so osai ki klem pon osai ki oi si thek pon long lo ta so pudak pen hada ke do orat tum pen spi ning duk lapen ningkang samsi chipaklang pon rinti labang so osai ke klem pon along semen ki pidun ki jum hek ajok non het jong ka selam pon adim stami kangrai adjisi angring do tanglo lancho tikalilang non het jong ka selam pon adim along pen stami sang men ki pi ki kom dun hek ajok sang timasi theklong dak lo pusi hada ke do orat tum pen ningji pon rinti বালি মছলা যেনেকৈ দিবলগীয়া হৈছিল দিয়া হোৱা নাই চিমেণ্টৰ টেম্পাৰো কম আছে চিমেণ্টো কম পৰিছে আৰু এইটো লাষ্টিং নহ'ব এনেকৈ বৰষুণতে গুচি যাব বস্তুবিলাক সেইটো কাৰণে অলপ ভালকৈ কাম কৰিব দিলে ভাল আছিল ইহঁতক তলত মেটেল দিয়া নাই আৰু চিমেণ্ট মছলা ভৰোৱা নাই ভালকৈ সেইটো কাৰণে বেয়া লাগিছে কামটো ভাল হোৱা নাই কাৰণে জাগাৰ নামটো কি আছিলে ইয়াতে আমি কাৰ্বি আংলং এইটো এক্সচেঞ্জ অফিচৰ ফ্ৰণ্ট চাইড হয় না এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ ফ্ৰণ্ট চাইডত কন্ট্ৰাক্টৰ নামটো জানে নেকি কন্ট্ৰাক্টৰৰ নামটো নাজানো কিন্তু কামটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে আমি দেখিছোঁ চকুৱে এতিয়া যোনে ঠিকাদাৰ আছে তাৰ নামটো জানে নেকি নাজানো ঠিক আছে Kreni pa encourage rock arni lakai kreni puluni consensi ke palupon angkang puluni ahi adung helong kedu Harmon Club along engdeng truck CPML tumpent conference amai pamanpon labang su conference amai chengchia prang CPIML long klembang phubang phi karli tang atum phansmi chikimi wasai dengpon Karbi long ka puthot CPML pang tangpon thujia phant Jameson killing a phansi puthot akimi mai pupe kontu lapen konchun bang Ruby Kumar phangchu konchun bang phi sangpi prutima inhipi Pini labang so mayalong konchun bang Ruby Kumar phangchu lapent observer prutima inhipi lapen CPML long klembang phubang phi tumda chitongdun News report Sir Honing T Puluni Karbi Longri Abirta যেনেকৈ লিটুম মৰ্ণ সিজংসি 244 অটোনমাস স্টেট চুনগাত লোকলতাংকে লিটুম নিমিতা আসামালং বাংকে দহুলু গাজি লাসো পুঠাকসি পিনি সিপিআইএমএল লিবারেশন এমিনটা কাছে সমবাংকে আরজা পন্থে যে ফালসি লিটুম কাটো ওটা চেসি পিনি আপাই নং তাংকা পন্থে চেতো পিনি বাংখারো ইসিরা স্ট্রকেপ সসে আরমুজে তম্পন দেলিগে আছে Kado kawe istana participate in not the discussion. So along kado kawe rada tum delegates to kichirum chole istana mancherap nanti to istana ini cuma kalau sih itu. Mereka belum kami padukon. Kalau seorang kan budi sedang tu media akan curolo
tumpa kelang kan hai satu kali sirap situ tu bangsa mai pialo kucing dan wujud antar lalu tu sirap situ kan dalam ke kontrak media 40 kontrak